Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sabi tuan, dan Nonya, di Tanah India, di sini Vogie, stasiun radio Philips di Negeri Belanda. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. Orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata. Si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Kaum muslimin dan muslimat berduyun-duyun menuju ke lapang kabir. Di tempat itulah mereka akan melakukan sembahyang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لم تزل حسناته عليهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها نجاة في الدار الآخرة